Pemirsa pengrau sabeh deres saning lintang ring Kabupaten Tabanan ring rahiner di Tini Lintang. Ngawinang sawetara taruni runtuh. Pinih kaon kepanggih ring Kecamatan Marge Tabanan. Taru runtuh inucap ni Benin wangunan Bali Subak Umur Tebe Pura Dalem Adat Ole Desa Marge Daupuri. Kapolsek Marge AKP Iwayan Suta Arcana Mausang sabah deres miwah angin baret ngelintang sawetara galah kali tengai sane ngawinang taru ancak sane wenten ring Jabo Pura Dalem Adat Ole runtuh tur ni Benin wangunan Bali Subak Umur Tebe. Baya inucap ngawinang wangunan rusak. Kawil Banjar Dinas Oleh selantur nyane nguningayang majang BPBD Tabanan antuk karuruhang pemargi. Selantur nyane taru sane runtuh taler kepanggih ring widangan Perian Kecamatan Baturiti. Kepala BPBD Tabanan Inyoman Serina de Giri Mausang taru suar mewah mahoni runtuh ring sisi Klod Bale Banjar Selat Desa Perian Risampun Wateskum. Risampun molihang laporan petugas CRC Raris Tedun ke lapangan untuk laksanayang evakuasi. Puspawati Bali Pos Nguningayang.